Ассалому алайкум бинандагони гиромии барномаи лазиз бо Отахони Алауддин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳастанд овозхони филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Нурбиби Ҷуразода. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Саломат бошед. Саломат бошед шумоам ки даъвати моро пазируфтеду омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. Чӣ хел аст имрӯз кори шумо, фаъолияти шумо, таби шумо? Саломат бошед Отахон. Имрӯз ки дар ин барнома даъват кардед. Ташаккури зиёд ва орзу дорам ки ҳамеша дастархони халқи азизамо пурнозу неъмат бошад. Саломат бошед. Хуб, имрӯз ҳамроҳи шумо мо чӣ хӯрок омода мекунем, чӣ истеъмол мекунем? Имрӯз дар ин барномаи шумо ман бо як хӯроки бо гӯшти мурғ, кабоби мурғӣ. Кабоби мурғӣ. Бале, кабоби мурғӣ мекунем. Ман дар инҷа карам мебинам, помидор, инҳом дар кабоб истифода бурда мешавад ки хӯриш? Барои хӯриш инҳо. Хӯришам омода мекунем. Бале. Кабоби мурғӣ бинандагони азиз. Хуб, акнун биёед оғоз кунем. Албатта. Оғоз мекунем. медонед аз чӣ оғоз мекунем? Шумо мурғро майдат мекунед. Ман мурғ. Ман ба анамин пиёз, сабзавотҳо, булғорӣ, амиро назди ман монед, ман майда мекунам. бошад. Барои он ки Бошад. мурғ гӯштро ҳама вақт чӣ? Мард. қассоб аст Қассоб мегӯ. аст, бале. Шумо майда мекунед. Майда. Хуб. Ман реза карданам ба фикрам анамин ваётом гирён мекунед кане дег. Мо дег. Кадом номуди дег дорем? Деги калонтар бо дорем. Анамин калонтар. Кани ман бинам дег. Анамин дег мешавад. Хуб, мурға бо чӣ тарз реза кунам? Шумо аввал мурғро майда кунед. Баъд мегирем пойҳои мурғ. Бале. Бо як истилоҳ линги мурғ. Бале. Хуб. Ана. Ина бо аз байнаш ду қисм. Хурд бояд набошад, бояд? На хурд бошад, на калон. На хурд бошад. Барои он ки бирён мешавад. гӯшти мурғ бисёрам нозук аст, тез вай мешавад. Тез мекасад? Бале. Бале. Ана миқадар бас. Анқадар кифоят. Хуб, фаҳмидам. Хуб, акнун биёед аз суоли маъмулӣ оғоз кунем ки мисол ки сабаб шуд, чӣ сабаб шуд ки шумо касби сарояндагиро интихоб кардед? Аз куҷо буд яъне? касби сарояндагӣ ин аз хурдӣ дар дили ман буд. барои он ки дар хонаи мо санъатро хеле дӯст медоштам. Хуб. як таманни мо 3 нафар донишгоҳи ҳунарҳои зеборо хатм намудем. Донишкадаи давлати бале. Фаранса. дар оилаи мо ки апаҳоям духтарҳо будем мо. Хуб. апаи калониям шӯъбаи китобдориро хатм намуданд. Ҳамун донишгоҳ? ҳамун донишгоҳ. Хуб. шодравон апам хореография тамом карданд. апаи шарофатам. китобдориро апаи зулайхо тамом карданд. ва ман шӯъбаи хато накунем бале коргардонӣ бале. лекин ки аз хурдии овозхониро дӯст медоштам. хуб. дар ҳамун мактаб ҳам бисёр чорабиноҳои мактабида иштирок мекардам. ҳамчун ба ҳайси овозхон. бале. бисёр вақт ки дар ёдтон бошад ҳамон вақтҳо дар мактабҳо чорабиниҳо мегузашт ки аз як мактаб ба дигар мактаб рафта мо ҳамчун як конкурс мегузарондем. бале. мисли ягон имрӯзҳоам ҳаст ин хел ҳамчун маҳфилҳои рақобат аст байни мактабҳо. ҳам хел мегузарондем. ва ҳаминам сабаб шуду вақте ки ман мактаби ҳунар хатм намудам. хуб. аз шодравон падарам пурсидам ки ман ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо дохил шуданӣ ҳастам. яъне зид набуда? не, барои он ки шихел ки ман дар боло қайд карда гузаштам ки дар оилаи мо санъатро хеле дӯст медоштанд. падарам гуфтам, падарам ягон вақт монегӣ надоштанд. ҳама вақт мегуфтанд ки чӣ касбе ки шумо дӯст медоред, равед хонед бо як сари баланд ба деҳа баргардед. ҳамин хел орзу доштанд. ва мо ҳам 6 нафар духтар будем. шукрона 6 нафар духтарро хононданд. ҳар яки мо дар ҳар як касб хондем. соҳиби маълумоти олӣ гаштем. барои он ки падари ман писар надоштанд, мо ҳама вақт падарамро
خیلی گویم سرشون رو بالا میکردیم که پدری من هیچ وقت یگون از ما یگون بدی نبینه یگون نشونم. بله شکرانه همه فرزنده را به حیات مستقلانه پدرم گسیل کردن. من داخل شدم در شعبه کارگردانی. یعنی از همون خوردی چه خیلی که گفتید؟ بله از خوردی مهر بود. مهر بود. وقتی داخل شدم باز من همراه انسامبلی دختران دکتر نواز در یادتون باشه همون سالها. بله بله اون وقت با همونها هم همکاری میکردم. در اونجا رهبری انسامبل از طرف آوازخوانی اپای مستانه ارگش و هنرمندی خلقی جمهوری تاجیکستان و از طرف نواختن دکتر به ما یاد میدادن استاد دولت یوروف بودن. دولت یوروف بله. و این البته در دوره دانشجویی بودن. خب وقتی که اومدید به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت در اونجا از امتحان فکر میکنم که اون وقت گذاشتن از امتحان خیلی دشوار بود. خیلی دشوار بود. بله و دانشجو هم بسیار بودن داوطلبایی که میخواستن. بله بله چگونه شد در اونجا کی بود امتحان گرفت و چگونه شد؟ وقتی اینقدر سال گذشت درست دیگه با تخان جان ممکن که کم در یادم نمانده است. دشوار بود یعنی میخوام خیلی وقتی میدونید اتخان اگر خواند اگر علم آموزی هیچ وقت دشواری نمیکشید. چه خیلی که مهنت کنید اگر باز راحتش رو میبینید. همین خیلی بود. اون وقت همین خیلی مورد تربیه میکردن. همون تربیه کتی ما من همین بابایی رسیدیم. بعد طولی 4 سال 5 سال بودن؟ 5 سال بله. من همون مرغ قریب ریزه کردم. خب در خانه هم خوراک فکر میکنم که آشخانه در اوضاع خودی شما است. البته من خودم آشخانه رو دوست میدارم. نوبسته است. بله نوبسته ها. اگر خواهید اگر همه کار به وقت میابه. بله و بعد از ختم دانشکده با کجا با یک بار گفتید که رژیسور میخوندید و باز زیادتر شوق داشتید با سرآیندگی. برای اون که من همراه انسامبل دوتاچو کار میکردم. خب نواخته رو یاد گرفتم. آوازخوانی همش یاد گرفتم. ممکن که من در دانشگاه گویم که 2 کس رو از خود کردم خطا نمیکنم. هم آوازخوانی هم کارگردانی. و بعد از ختم دانشگاه به فیلارمونی دولتی تاجیکستان به کار آمدم. در انسامبل بانوان چمن. از همون سال تا اینجوری من در همین انسامبل کار فعالیت دارم. بله بهترین. و از اودای چندین اسباب هم نواختن چندین اسباب هم. بله دوتور می نوازم، رباب می نوازم، دویره می نوازم. همون اولین سرودی که شما سرودید اولین در صحنه کسبی کدام سال بود؟ پیشنهادی کی بود؟ کدام سرود بود؟ من چخیل که گفتم با همراهی انسامبل دختران دوتاری کار میکردم. اون وقتا ما همه کسا میخوندیم. همه انسامبل میخوندیم. خیلی سرودهای یک خونی نبود. وقت سرودهای بسیار میخوندم در انسامبل بانوان دوتاری. با فکرم که باز یکانتش زمزمه میکنم برای تو میآید. جناب رقصای قدت ببینم از باقی وصل جانکم گلها بچینم. همین سرود در یادتون هست؟ این در یک جایگی میسرویدیم. در یک جایگی میسرویدیم بله. یا اینکه از استاد اکاشریف جورایف ما در همون انسامبل سرودی هستیم. خوب سرودی جان دادارکم. یا اینکه از ایجادات اپای مستانه سرودی هستیم. یک سرودی به حد زیبا داشتن سرودی وطن.
خوب. صبح دل جز دلارا شده ای باسم خورم و زیبا شده ای ذوق آرنده دل ها شده ای شهری آزاده ای من شهری دل داده ای من شهری آزاده ای من شهری دل داده ای منه. بهترین. این آهنگ اپای مستانه ارگشمه می باشن. خوب کی بود اون وقت روبری این انسامبل کی بود؟ اپای مستانه بودن و استاد دولت یورف بودن معلم. بله. یعنی هم آهنگا هم میسوختن برای بله هم روی ما کار میکردن از طرف آوازخوانی از طرف نواختن. بهترین. من مرغا ریزه کردم مایده بسیار گپ زدیم ها اتخون یکی دیگه به نگاه نکردیم دیگه نمونده کنی روغن تو روغن باز کمی دیگر روغن هم ایلوه کردن لازم. بله این کمه روغن کم است. بله باز با کمی دیگر هم روغن ایلوه میکنیم. خوب باز همش ایلوه کنید تو نمونده با داریم نه میشود بس اما خوب اینه با فکرم بس است. اینم که پمیدور یک طرف با مامای کنم یک طرف پمیدور خوب این برای خوراک است ولی این برای خوراک یکی برای خروش باز یک سه دونه پیاز در کار پیاز هم در کار. بله. خب اکنون بیاید صحبت کنیم از چگونه همین چی توصیه‌ای کی بود یا اینکه از کجا همین ایده همین فکر اومد در سر شما که در همون معرکه ها در توی معرکه ها سراییدن فقط با دایره صورتهای تاجیکانه یک بزم مادرانه می شود دعوت میکنن. این از اول هم خیلی بود از اول هست خیلی بود برای یک خشت برای خود برای نزدیکانی خود هم تو یک چخیل با تحت دایره دلخوشی یک سه چهار سرود میخونیم با تحت دایره. بید یکون سرود سرایم تو تفسیدنی روغن من دایره می نوزم میزی بشخونه. بیا بیا یارت منم گل گل زارت منم بیا بیا یارت منم گل گل زارت منم دیده گریان شدم نوری دو چشمانت منم دیده گریان شدم نوری دو چشمانت منم دو دیده تر دارم داغ بجیگر دارم دو دیده تر دارم داغ بجیگر دارم اما به هزار امید سوی تو نظر دارم سوی تو نظر دارم اما به هزار امید سوی تو نظر دارم سوی تو نظر دارم ای بیا بیا یارت منم گل گل زارت منم بیا بیا یارت منم گل گل زارت منم دیده گریان شدم نوری دو چشمانت منم دیده گریان شدم نوری دو چشمانت منم. بهترین زنده باشید. بهترین آنا روغن مختص بیده. بله وای خوب همین خیلی بود همین خیلی میشود بله و کم چی میگویم تاف میدین مرغا بعد حرارتش پستر میکنیم وقتی مرغ بیرون کده گیرید بعد بوغ میپرتویم انا همون وقت فکر میکنم که این بهترین خوراک است برای از کار برگشتن و در خانه مرغ بیریان اکو تخون نمک سید نمک کمتر وقتی بیریان باید نمک وای کنیم نمک است؟ بله نمک خانم بینندگان عزیز یادآور میشویم که امروز در مهمانی برنامه ما هستند آوازخوانی فیلارمونیایی دولتی جمهوری تاجیکستان نوربیبی جورازاده و برای ما آماده کرده ایستادند مرغ کباب مرغی و اکنون چیکار کنیم انا مرغ هم پرتافتیم در دیگ از مرغ مغز بیرون شود بله خوب بعد وارد میکنیم سبزوات ها بیرون شود اینجا روغن کمتر زیادتر است که ما میگیریم نیمی روغنه انا بعد این سبزوات رو کمتر بیرون میکنیم گوشتای بیرون باز آمیخته میکنیم پیاز و
булғори кати ва камтар об рехта буғ мепартоем. хуб 10 минут буғ хӯрад агар аллакай бошад. хӯроки мо тайёр бит мешавад. то омода шудани мурғ биёед мегузарем ба қисми хӯриш. Хӯриш? бале Биёед майра. Аммо помидора ман батед. помидор аст шумо Бале. ин чӣ навуд хӯриш аст чӣ кор мекунем Ҳамин хӯриши тобистона. тобистона Оз яъне чихел дар тобистон чихел помидор бодиринг чихел зиёд ҳаст. Зудтар ҳозир чихел ҳамин хӯриши помидор бодиринг. бо чӣ қадар чӣ мегӯям рӯзҳо ки хело гарманд Бале, зиёдтар бале. истеъмол кардани хӯришҳои тобистона бисёр чӣ мегӯям ба организм фоидаовар аст беҳтарин бо кадом аз ҳунармандон бо кадом аз шоирон имрӯз ҳамкорӣ доред Ман аз аввал ки бо ҳунармандони шинохта кору фаъолият кардам, то ҳозир бо ҳамин ҳунармандон шинохта кор мекунам. Ва аз шоирон ки ҳозир бо устод Нурулло Орифӣ кор карда истодам ки беҳад зиёд аз он кас ман сурудҳофароидагӣ ҳастам. хуб ба монанди духтари тоҷик, ба монанди Аллаи модар бале аз Нурулло Орифӣ, аз Хайрандеш, Хайрандеш. ай устод Камол Насрулло. Бисёр яъне сурудҳо. ҳамкориҳо ҳаст Бале, бале. ва ҳамин дар сохтани оҳангҳо ки ба шумо кӯмак мерасонад оҳангҳо пештар ҳамкорони пештара буданд рости гап бо онҳо кор мекардем. Хуб. Ман ҳозир ки дар ансамбл як бонуи хеле зебо апай Муҳаррама Шарипова ҳунарманди халқи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ансамбл роҳбарӣ доранд бале ва чанд мусиқачиҳои нағз кор карда истоданд ҳамроҳи ҳамонҳо дар ансамбл агар ягон оҳанге ба шумо писанд ояд ягон шеъре писанд ояд ҳамроҳи ҳамоне кор карда истодем. беҳтарин вақте ки дар ансамбл мебиёред оҳангро кор кардан осонтар мешавад. ҳар як кас як фикри худашро мегӯяд як оҳанги зебо тайёр мешавад. Бале. беҳтарин ҳама чӣ мегӯянд як саҳми худашро дар оҳанг мегузорад Бале, бале. беҳтарин хеле хуб аст кори дастаҷамъона Бале. бинандагони азиз бисёр чӣ мегӯям ҳам хуб аст ҳам дар охир кори бобарур мешавад агар албатта дастаҷамъона барои он ки ҳамроҳи устодони бузург устод Шодравон Зафар Нозимов кор Хуб. карданд, бо устод Ҷурабек Муродов кор карданд, бо акаи Афзалшо, бо устоди бузург зиндаёд Челахон Холов ҳамроҳи ино ман чандин солҳо кор кардагӣ ҳастам ва чандин сафарҳои ҳунарӣ даҳам будем бо ҳамроҳи мен устодон. аз чӣ илҳом мегиред дар зиндагӣ мехоҳам ки фақат ҳамин хурсандӣ бошад. бале мехоҳам ки ҳамин агар дар берун ҳам одамҳо гап занад бо як меҳр муҳаббат гап занад. бале мехоҳам ки баланд гап назанад. ман хеле чизоро нағз мебинам бо самимият бо самимият. бале, аз бале. дил сухан аз дил Бале. бошад ба дил мерасад бале, бале. беҳтарин хуб ин манам реза кунам ҳамроҳи шумо бо дар ин рӯза мекунед? ана ҳозир хуб корди ман беҳтарин аст майда ака ки дуруста ки барои реза кардани бодиринг бисёр қулай аст кадом намуди мусиқиҳоро гӯш мекунед хай мусиқиҳоро мусиқи ҳамаш форам аст. хо суруд бошад хо мусиқи оддӣ бошад форам аст. мусиқи ин ба кас як илҳом мебахшад, ба кас як хурсандӣ мебахшад. ки аз устодҳои шумо киро шумо устоди худ мешуморед аввалин устодони ман ин муаллим Давлатёров Хуб. ва апай Мастона Эргашева буданд ки дар вақти донишҷӯӣ чӣ қадар кӯмак карданд, чӣ қадар мо ба заҳмат кашиданд. ва вақте ки ман ба филармония ба кор омадам дар ин ҷо устод Зафар Нозим бениҳоят заҳмат кашиданд барои мо. ҳамчун падарвор моро ҳам аз тарафи мусиқа, аз тарафи овозхонӣ хуб мисол ёд медоданд ва ҳамчун боз падарвор моя насиҳат мекарданд, бисёр насиҳат мекарданд. хӯриши тобистона гуфтем бодиринг ва боз чӣ лозим барои
خورش اوزی من کم تا ریحان ریحان کبودی ها برای این خورش کم تا ریحان میکنیم و باشد اگر شیبیت باشد شیبیت شیبیت باشد شیبیت اوکراپ باشد اوکراپ بله گشنیش باشد گشنیش پودینه باشد پودینه بله بهترین من یک دیگه میبینم اومیخته میکنم در اینجا یکون نمود خوشتم کننده و خوشبوی نه فقط کننده و میدونید نمک وای کردیم کیفایه هست بعدی که من گفتم کو وای بوق میپرتویم خیلی انا اون وقت یکون خوشبوی کننده اومیخته میکنم اومیخته میکنیم در وقتی بو بله این سرپوشا میون که برای کمتر وای شود رنگش سرخچه شود انا برای خیلی این آماده است ببینید بله برای این باید کشوده مونی خیلی شده مونید نباشه خب بیر اکنون میخوام پرسم از شما در اون خیلی طولی چند سال است طولی فکر میکنم 30 سال است که طولی 35 سال 35 سال میشود که بله فعالیت کاری دارید بله با کدام جایها سفر کردید با کدام دولت‌ها سفر کردید در بسیار دولت‌ها در دولت‌های عراق افغانستان هندوستان گالندیا استریا سفرهای کاری بود سفرهای بله از طرف فیلارمونی دولت تاجیکستان یعنی همراه هنرمندان بله در عراق در فستیوال عمومی جهانی من اشتراک کردم این سالی 95 بود با همراهی با راهبری استاد ظفر نازیف بودیم و هیچگاه من یک چیز فراموش کردن نمیتوانم وقتی که در همون راه عربستان رفتن میگیرید اونجا نفت بسیار است نفت وقتی که با همون اتوبوس میرفتیم و همین خیلی دیدم که استاد ظفر نازیم هم که چشمشون پر از آب شد برای چی؟ میدونید برای چی؟ وقتی که زمین رو دیدن که همین خیلی زمین سوخته ایستاده است گفتن که اوه صدقه تاجیکستان شوم صدقه زمین تاجیکستان آبی ورزاب شوم همین خیلی گفتن با من گفتم که اکوی ظفر شما قریب یک 15-20 روز بودین ده زیق شدید میگفتم و گفتم اوچا جون البته خیلی زیق میشی در همین یک هفته گذرد اگر باور کنید وطن میکشد بله همین خیلی با آغوش خود میکشد البته که همین من هم فکر میکنم در سفرهای هنری بودم بسیار 10 روز از 10 روز زیاد فقط میگفتم که کی تمام میشد من تستر تاجیکستان روم از هواپیما میفرامدم الان اون وقت من گریه می آمد من میدونی اون وقت گریه همین اشکای شادی میریختم که چه خیلی ناس که من با دوشنبه اومدم بهترین و میدونی من هیچگاه از دوشنبه دور شدن نمیخواهم هیچگاه بسیار چقدر که گفتید طبیعتی زیبا است در حقیقت زیبا است انا امین استاد ظفر نازیم همه جا گفتن که اوچا جان این دولت ما دولت بهشت است همون زمین ها رو دیده اون کسم رای شدنده اینا میگه همه قدر زمین ها کلون لیکن از نفت سوخته ایستاده آب اون قدر هم نیست اینا بینید این آبی ما بینید شکرانه هزاران بار شکرانه انا میخیل کشوری بهشت آسای ما در حقیقت انا شما انا ریزه کردین انا که این خورشمون کمتر نمک میچوشید کمتر نمک میچوشید بعد کمتر اومیخته میکنین کفایه است البته انا اینا این طرف مونه بعد اومیخته میکنیم این طرف میمونیم انا بیاید اکن کرم کتی لیمو کتی بله قسمی کرم دیدن نبینید سلامت باشید شیبیت هست شیبیت هم هست انا شیبیت فقط خب شیبیت هم ریزه کنیم انا بینید چه گوش سرخک شد خب بله برکت اینا باز گفتیم که کمک میگیریم سرختر میشود بعد کمتر سرخ شود باز خوراک چه میگم رنگش دیگر میشود همین قدر کفایه هستش اوکراپ شیبیت باشد من اینا همین با طرزی با طرزی خیلی بریم باشد اگر کارت قولای است برای شما خوب است و امروز فرزندان یگان نفر انتخاب کردن همین کسبی شما رو کسبی مادر رو نه نمیخوان آواز خوب دارد دو تا پسرچه دارم شکرانه میکنم آواز خوب دارن لیکن انتخاب نکردن خوب نکردن پسری کلونی هم
донишгоҳи технологии хатмнамуд кор карда истодааст. дуюм писарчам дар донишгоҳи миллӣ дар шӯъбаи дипломатия хонда истодааст. таҳсил кардааст? бале, интихоб накарданд. шумо ҳам яъне интихоба дар дасти худи онҳо додед? дар дасти худи онҳо. беҳтаре. хуб, дар оила гуфтед ки ҳеҷ кас санъаткор набуд, аммо санъатро дӯст медоштанд. дар оила ҳеҷ кас санъаткор набуд, чӣ хел ки ман дар боло қайд кардам. шодарон падари модари ман бениҳоят дӯст медоштанд санъата. рӯзҳои ҳамин шанбе, якшанбе бошад, ҳама мо донишҷӯ будем. вақте ки ба деҳа сафар мекардем назди падару модар, хуб, рӯзҳои шанбе якшанбе хонаи мода ид буд, ҳар шанбе якшанбе. ва падарам ки як дӯст медоштанд думра навохтана. дар хонаи ҳамон қишлоқ дар деҳа хонаи мода думра буд, доира буд. ман мерафтам, баъд модарам як ташкилӣ мекардам барои фарзандо ки имрӯз ҳамаи духтарон сарҷам мебиёянд. баъде ки хӯроки шомро истеъмол мекардем, мо як базми дар ҳамон ҳудуди оила ҳамроҳи апову хоҳарону ҳамроҳи падарам менавохтам, ман доира менавохтам, суруд мехондем, боз ман доира меомдам, рақс мекардам, ягон апам ҳамроҳи падарам ҳамин хел. бисёр хуб, як беҳад санъатдӯст будам. бале. хуб, бинандагони азиз, хӯриши якум буд хӯриши тобистона, яъне помидору бодурингу кабудиҳо ва инаш ҳаст карам бо лимӯ. албатта ин карам бисёр хушхӯр аст, бисёр сабук аст. фоиданок аст боз. бале, хусусан дар фасли гармо. бале, беҳтарин. ина омехта кардем як бор дигар. камтар омехта кунед, ана ин тарафашам турхча шавад. баъд мешавад буғ. баъд буғ мекунем. баъд буғ. биёед амин аз суруде ки тозаиҷод аст, ягон 4 мисраъ каша барои мо, барои бинандагони телевизиони Сафина сароед. дили ман шишаву дилгашта риша, ба даргоҳи худо нолум ҳамеша. ҳар он кас ки маро аз ту ҷудо кард, илоҳу хонумонаш дар бигирад. ёри ҷони ман туӣ, дилу ҷони ман туӣ, ёри ҷони ман туӣ, дилу ҷони ман туӣ. азизу меҳрубон вафодори ман туӣ, азизу меҳрубон вафодори ман туӣ. ман ки бисёртар сурудҳои халқиро дӯст медорам. ҳамаи эҷодиёти манам аз ҳамон халқ мегирам, боз ба халқ тақдим мекунам. бисёр оҳангҳои чӣ гуна аст, сурудҳои бисёр ширин, оҳангҳои ширин аст, саломат бошед. сабки хуб аст ҳамин ки месароед. саломат бошед. чун чӣ мегӯям, форам аст ба гӯшт. зинда бошед. хуб, мехоҳам пурсам, ин чӣ гуна буд роҳе ки то имрӯз шумо расидеду тай кардед? бисёр фикр мекунам ки роҳи душвор аст. албатта роҳи душвор аст. буд вақтҳое ки мисол бисёр душвор буду мехостед? ҳар як душворӣ, чӣ хел ки мегӯянд ку дар зиндагӣ пастӣ баландӣ дорад, гармӣ сардӣ дорад. аз ҳамин пастӣ баландӣ, гармӣ сардӣ гузаштед, албатта ки ба як қуллаи баландӣ зиндагӣ мерасед. хеле рӯзҳо буданд, яъне бале, бале, бар ҳаёт мешавад, албатта. бале. бинандагони азиз, мурғам вориди дег шуд. анакун як омехта мекунему, ҳарората пасттар мекунему, дар буғ чӣ мегӯянд, дам мепартоем. бале, анакун манба камтар мурч зирати. ана мурч. пурсам ки агар шумо вохӯред бо нурбибӣ 17 сола, 18 сола, ки нав аллакай ҳамин мактаби миёнаро хатм кард, рӯ парӯ вохӯред. ба куҷо равона аст? чӣ тавсия медиҳед? тавсия медиҳам ки боз ҳамин роҳи санъат, роҳи эҷодкорӣ,
راهی فرهنگ باز همین رو انتخاب همین میکردم. راه انتخاب می‌کنی. البته بهتره. شکر میکنم که من از این کسب خیلی دوستا پیدا کردم. زندگیم یفتم خانه دارم آباد فرزندانم. بله سلامت باشید. خب چیکار کنم؟ زیره کمکر. بله. تمام دیگر هیچ چیز لازم نیست. دیگه هیچ چیز لازم نیست. آب. بله. انا زیره و همین یک. آب. خب انا حاضر خیلی پستر میکنیم. بس کفایه هست همینقدر. کفایه است. و دم میپرتیم. بله. خب شما در چندین مصاحبه ها گفته بودید از تلویزیون دیدیم گفتید که در فستیوال های امید جهانی اشتراک کرده اید. میتونیم یک کمک صحبت کنیم در همین باره که کدام فستیوال ها است؟ من اکمی فستیوال در شهر مسکو شده گذشته بود. فستیوال عمومی جهانی دانشجویان و جوانان بود. این سالی 85 بود. در اون وقت من دانشجو بودم. در همین فستیوال همراه انسامبل دختران دوتاری اشتراک کردم. در اینجا از تمام دولت‌های دنیا جوانان دانشجویان اینجا اشتراک میکردن. همراه آنها ما هم یک گروه جوانان دانشجویان انسامبل دوتارچی دختران قریب 40 نفر بوده در اونجا برآمد میکردیم. 40 نفر. و چگونه بود راه یافتن به همون فستیوال؟ یعنی یگان آزمون اعلان شد یا اینکه یگان قاشق یگان نه اونجا همون سال که اعلان کردن که فستیوال عمومی جهانی که در شهر مسکو شده میگذره جوانان و دانشجویان و از هر یک دولت تیاری میدیدن و از دولت از تاجیکستان یعنی انسامبل شما انسامبل دوتارنواز اشتراک کردیم. تیاری به حد وای میدیدیم. خیلی گویم جدی یعنی تیاری بهترین. و بعدا باز کدام فستیوال ها بودن؟ فستیوال فرهنگی عمومی جهانی که در سال 1995 در عربستان در شهر بابلستان شده گذشت. در اونجا با راهبری استاد ظفر ناظیمو اون وقت در فیلارمونیا کار میکردم شده گذشت. در اونجا ما اشتراک نمودیم. اکنون من میخوام پرسم که چگونه شما هم از پای فعالیت خود میشوید و هم در خانه خوراک هم میپزید؟ البته برای چون وقت میرسد. البته وقتی که همین در زندگی خودش یک میدونید چیه هوس و هوسمندی است. همین زندگی رو خود انسان زیبا میگرداند. البته من بسیار وقت اگر وقتم نشد من شبونه خوراک پخته میمونم که بگو به من مثال سحر کتی باید کار روم بر وقت کار روم بعد از کار مثال کنسرت ها یا اینکه یکون ثبت های تلویزیونی میشود میخوام که فرزندانم گوشنه نشینن و خوراک تیار است فقط گرم کرده خورن. بهتری و میبرداریم خوراک وای تیار شده است. بله البته شما میبردارید؟ شما بردارید. من طبقه میدارم برای که با شما آسان‌تر شود. وای بینندگان عزیز گفتیم که خورش های تابستانه و کباب مرغی امروز آماده کردن برای ما نوربیبی جورازاده آوازخوان فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان و آماده هم شد. وقتی چشیدنش رسید وقتی از همه مهم برنامه ما رو ترک نکنید با ما باشید. خب بیایید وقتی چشیدنش من که دیر باز انتظار بودم که همین خوراک
Вай, буеш. Буеш, бинед, буеш, марҳамат. Гиред. Медунед чӣ қадар мулоим шудааст мурғ? Мулоим шуда? Вай. Кабоби мурғӣ. Бисёр бомаза. Бисёр болаззат. Ҳамааш чӣ мегӯянд аз рӯи қоида намакашам. Ман хаёл кардам ки камтар шӯр мешавад ки нағз омадааст. Дар ҳақиқат хуб аст. Беҳтарин. Бед акнун мегузорем ба қисми хӯриш, баъд боз мегузорем ба хӯрок. Марҳамат. хӯрок бисёр болаззат бинандагони азиз ва чӣ хеле ки гуфтем парҳезиам ҳаст. барои истеъмол кардани шумо бисёр дар ҳақиқат хӯришҳои тобистонаи сабук ана ин саломат бошед. ман бисёр нағз мебинам истеъмол кардани хӯришҳо аз карам. боз дар фасли гарму бисёр болаззат аст. Бале. Саломат бошед. ин ҳамаш шукронаи анамин давлати ободу озоду меҳнаткашон ки инқадар меҳнат мекунанд ҳар рӯз барои мо инқадар сабзавотҳои тару тоза мебиёранд. Саломат бошед. Ташаккур ки шумо даъвати моро пазируфтед, омадед ба барномаи мо, рад накардед, вақти худаш ҷудо кардед омадед. Саломат бошед ва бисёр як хӯроки бисёр болаззат барои мо омода кардед. фикр мекунам ки ҳозир баъд аз фарҷом албатта ки истеъмолам мекунем. зинда бошед. хӯришҳо бисёр болаззат. хуб, чӣ таманниё доред барои бинандагони телевизиони Сафина? саломат бошед. ҳама вақт ба эҷодиёту ба корҳои телевизиони Сафина муваффақиятҳои калон орзу мекунем. мо ки бинандаи телевизиони Сафина ҳастем ҳамеша орзу дорем ки барномаҳошон ҳамеша рангу баранг бошад. орзу дорем ки ҳамеша дастурхони тамоми ҳамин халқи тоҷик пурнозу неъмат бошад. орзу дорам ки тинҷи амонӣ ҳамеша дар ватани мо пойдор бошад. ҳамеша тоҷикистони азизи мо гулгун шукуфон бошад. саломат бошед. саломат бошед. ҷаҳони сипос ба шумо ки Ташаккур боз як зиёд. бор дигар миннатдор ҳастам. манам аз фурсат истифода бурда бинандагони азиз ба ҳар яки шумо таманнои онро дорам ки ҳамеша саломат бимонед, комёб бошед дар ҳамаи корҳо. ба шумо бурдборӣ мехоҳам. ин барномаи лазиз бо Отақони Алавуддин буд. хайр, то барномаҳои оянда.